fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Ko ma wasabe yo cheme ewoti ma GHS so na ma owusu my crowd say training issues are abeto dwano mede ebeso mo ntimi say wo so I crowd pass obetie ensema abeto dwano na we say for Ghana ha say wunya asem na wasem no trend now yet say there okay trend 1 week 2 weeks ebakoda na nti uka o te say uka sa kra na we dan sa kere na wo bua kasa Ghana ha there was spices I did go asem that them be trending issue maybe 5 years ago in see ya this year betin man trending betin spices afra they say you can't for crowd wo we be out no wo be hye so na hye wo ebre a etwemu 5 years ago asem no eto na me can say esa honorable Kennedy a Japan any Tracy Bache one month talk by man who so last week what to say eketi akoda ne sa o etwemu kra no any say odifo baby ni dey at the prophetess comfort kunedu at the prophecy be ba out say Tracy can 8 weeks pe e what as far as so twemu asa wewu okọ esan subaya oda ne di at the extra honorable Kennedy a Japan na no enata say nkofo bi hu say Ghana ha de obi wa ha asem ye lehi o sori anu so aka na adwen ate o ka adwen no so be che wa adwen ate na no na the say nsem ne call ma me ne come share nkofo bi di tuma bi so twa bo no na sisi ade Tracy but ma me emu ababo to say so etra poche na oje wo sisi ada funu mi abro me so di enko a ade hono wo kare Japan o enya kopon e na wo kasa tie na pe na se wu a ne sa na Ghana ha ye president sitting president na Kufado assembly na nkofo enka fa no ye radio station na wu bia asem kese na ye ka ho so ni nya wo da so te ase wo wo kra gum e ba ne se na Tracy Buache what the baby na honorable Kennedy Japan akoka no no me ye eho anu a na ye so ni nti obewu in 8 weeks no nko ade ma me so won te ase na usafo ma me na fa la ma odifo no ye wa ya no so mpre kra e ma na nya ne te se de ebony breso odifo bi be ka ye na ebony be wu mi hu si wewu ampa ne papa teto ni sa agro na ne ba ni free mo no de won share man ba Tracy Buache go form ma no ento no so enkuni fi wi asenti ono do ne ni nya no onyanyame mo declare death sentence e dia to ne ba no so ne was for say say we de edi ka pa na me twa mo aba na me de mu chire mu no asomo one or two be a me pese meka na fi se Ghana for de ma hwe hu se Ghana for no ya ye duebu especially Ghana for na mo na maye mo hu Christopher na nyame ne mo kasa no especially mo munti na menam sa mo sorry a mo tete Ghana ho na nsamfun kwa na aye mo nu ma mo sorry a muti shishe abusumase muti shishe ahunhuma kese ase angels akese na moni omu ye adwuma mu wi a na masori aba be ka che se nyame ne mu akasa wa hu hwa listen sa 2020 we a edibe 2021 mu no obi antimi betena social media we so emekeka de opeso okeka wu samu hu sa asem aba na se ye ka asem na asem bi ebebe bia Ghana for beto ahye so ye be start say ye kape no when you fake people are you people you deal with evil spirit necromancies ni ade evil people mo ka say dia mutu share your friend say ebony so amuku no mo ka say ye be tira say amakum obi asusu wo Ghana ho bi ma na say dia mo sorry ya mutu share ebony so a mudi mu high imagination ni mu evil deeds mudi ni yes sacrifice no nsamfo akoko no no ebony ni papa na ama nani ana ho ebony papa wa ama nani ana ho ne ba no no ka se ne ba ni yie die ani ne ba ni yie ye no na Ghana fo no so ani je ho
No fool say people are happy for him. Say for once, Papa be any neighbor rolling on the same mat. Debbie, they are not happy for you. They are very evil people. Say Ghana ni shadi ebi na ade na ocheno. O claim say on pair. The next thing now you say they want to kill the person. They want to silence the person. And then you yati say mu a Christopher no evil people. Mumu ya Christians. You guys, you are not Christians. Go to your pastors, your men of God, your prophets. Go and ask them. Say he found omudi muti akoshishe. That is the question you people should be asking. My software ni my prophet for na muna mo CSM. Mushisho o maseno. Eni edenya. So mamo akwa bathroom kubiem na ene day also for penny out that Covenant Prayer Chapel ano or high better check and come out Eddie afa Tracy Buache ne mame na no year what they abesom man sign on it was for Pastor Richard Obriya boa na me mano akwa ba mo akwa bathroom ko me joso na ma bibi aboko ready adom ye ho ye pa Ghana ha unya asem jai Olifo amen Tracy Buache asem ya o na ma mso be Kenya ni bi mu odifo ba ne ba ye no asabe Kenya na ma me no so say one pray ema yenku ni ba no se le edi ano ekun eboni yesi ehu edi eho ehu edi no hon ma kola na wu ampa eto no so won tena asinya twen han ema nkofo fo ma no nto ne ba no so obewu 8 weeks fast stamp eto no so ma ne ba no emefiri mu kwa eno nto no so abeka setia odifo ba no na ne kasa emu no hu de sen osu abeda se bebre too much GH ahwe 14 fo nyina e do biase biaje osu ebeda cameraman Yamson Jamaica se pe fans obadwuma pa ma sheda pa na me ni ama no pe fans do obadwuma emishrano na ma ye kode a na ensem no me de dam ni se akoda o me gra de elu se nkwan da dan ke fa wo fufuo biem ne obi da the spices akọ frame no ne wodi wo ni kura ka ho e de dai ye traso ohun se maame nsem no this is the first time I met maame no ne voice e wasemi mu okay na ose sane Ghana for ye ya yekun eboni papa ni ana ho no ono de ompene nsam na o ka no o kasa sane be ya obi ntimi mfa ne nsa enka Tracy but on hweye na ne nsam na o ka no wanya ne o se oye sane be ya ne ba ne enkwa emfiri ne nsa because onim say Bible no say owuo ane enkwa wo yi e wo ketrema anum na ne odono no obedi no aba Bible say yempntem na yentie but yenya boko na yenkasa enti onwabo ana mpanimfo bi e wo omanimu ene oba anya na ususu say obi abeka say isusu ni nti oba ne nkwa betima firi ne nsa sa uhuni sao se uhuni sao odie gina ensam no omo aka no eso na to anamo pa baabi fa oba no ewura sane be ya sa sam no yese 8 weeks no obewunu set sa wo dia na ho maame no so wo ya de afam enya kasa wo kasa no na ebetwa nhihye anansusuye sa afo no kasa se Tracy 8 weeks na ne nkwa be de ebe firi nsa no wo maami kasa ba be ka bie no entimi ensesa sa niema no nemumu de betimi asesa niema no ewo wanya ne kasa na wo ka no amuya ebe ye kwa pa osaka se Ghana ha ase akwa se nipa dodo na ni sign enkofo teach like enkofo wo mo ede wo mo ka o ma dwe share ebony life ebony say no of free ewo ne hunam mu se wo yi no hu na o tuna na mo o ne nyuntum no free na ase na nkofo mpe na ase me say wo dress ohun ni say no o yi no hu dodo no mo kasete na kom she ba e krampo no mo ka ba ku mienu kwa ma fa nya adwuma na ebe mu say abara na ewu owu wie so wa ne nkofo shase
oh neboni oba pa no e talented na ye sha say e praise no niti akwese ensem da hobi wobi koswa na ni ye bi otosin kakra krapa e pese sa ni siton nti wo koso kra ye mre na se ni e fa dem na fo se be ya wonye ye oye no na because ye hu ni say o ya hye nipa so sa so ba no hu no ga na bi me hu pa me hu bebre ewo ye man na de no mu do mu na Tracy Bachi na bewu on se enye Tracy wuo no na eye obi ade na mpanimfo se nya mpanimfo po Bible no ose na se nka uye ni yi a nka wanimu ya ande anti no ye kanfo nyina na ye kanfo wachacha enti no Ghana hanom na eya koye se uye bibi na ajibu ade no atrende ubeye we no a nipa no susu se ne obeye we no a more like a role model or a mentor no nka wo obeja suban pa bi adi ato nkre for se ebony na ne de okutane obi a akwala opanimu obi a but de na Ghana for kasa wo no se ne dressing de eno no enkyere mofra no ana nkyirima no sabio bibi wonya bibi pa bi na de ento ho nti ebema eno no asa amanfo panenum de na nsoso ni suban bi no ene saa ne no na nkofo nye de nti na nkofo bi wo hye a onipa otise de ene otena se cha ade na next generation nso betimi asua de afini ho tinipa trim po ne ma bawe timi free nti enye nipa trim po pese but se ahombani mpo ne susu ya nipa no susu agitu se nipa boni ni so nipa we aba betena se ache dia and na next generation no ade no so be de ebeye. So I heard people saying say ebi kura mpo na nyo obeye ne daache na obe sai timamufu bi mpo ne ebi mpo ne nkwaye de efi de ya efi ni nsa but me no me nyesa na ma ne de eni bebere sa efi say ye osuban nko ana ye wo adom nso de ya nko na emu no aya na Ghana ha bibiri mu ase no aya na ye focus on onipa no ne ye more than adom obede obetimi ada ne de ya adi which oko the other word western world na omo no antisa omo no give room for say onipa no nye obetimi aya de aye they don't much concern about onipa no na attitude na character obede obeso ntino aya na ho no it is more accepted about sanyama no but yeah idea sanyama no odi ba obi akrompo anye dia odi ba wiase nye dai antum ntino Tracy nsam no ne ade no fine wo ya ade obo no homoden abaya keto 29 wo fie wa ha wo tum se oye niema ne oye no obi anta no but the man confo kasa ntini se ni su ade ne ban a order na di na manfo ye de eka ho asem nti nyese bia ni ma pa oye like ni ye di a oye no akwa okosoro no na manfo ta but nkofo kasa ti ase ni su ade ne ban ni ye obi a order di no e ba ya nkonye de omrafom kakra nti ya na ni mame no se wakoye enna na te se asemesi na wodi for ba be kasi afa bana quite of fast so address edi no it is a do for no masem no na ehun because enka wo ba no na sisi no ko focus de oye no enye do se bi to me say no kwasa no because so tin baby na ona ko kan but say na em say enka ni bi wo ka che say yen ya mamremu no ehun ni say oba enka wo ba enka sentia wo peni anasa kulani peni endi enseman ya no enu take wakoye enanu ko oba bontin kan uni say the right issue say ko address any say okay ekoya ho fast to any honorable no ekasa no enimusa itigana for mo fanche pepa no say okasa sa e obedwem ne say honorable ko na opa na cho but opa kana for cho say ye hu suban say e obemu ansa na impost obekọ ye odi for ne de na obeka no so aka wakoso na se na o sha se na ase de bufo no okra so de bufo na e ba be yi se ba no na ne kwai so no onse mpanimfo se e ba wanse oni a we bu mbebe o se okoton so onwa no
Say you will be honoma or says or casape. Then it gives references to baby of flower day or Casa. We should do mammy and Siakasaya. Oh, we are Ghana for the baby to make Jama Mias and Musaka said, no one that said, Tracy, so Ed does as one day. If you free. Okay. Oh, the be a met like I said, honorable the way and yet. Or your penny, 1 year. But Oma means so also your penny. Enti sir ntokwa na ubaya ewosa ubomu se sanya obesi bia ka asem no na ojana a esoso no atimi abafom obeka se dia na chese wo na wo ma bofra no sanya onkoso nye aso na bo nyanya mekra na de ba be kaseti amani nti de be onye nyame ba wo ye pani de sade Tracy mami a okasa yi enso ya pani mu mentimi mejan di Tracy mami atem na me nkasa Tracy mami enye nyame enti waye bibia mehwe nanim na matoto bia de e amane no opani okasa tia ne ne unkwa na eso ate enti Tracy mami ne ba no de oye no futuo ne de e ma no so hu se oni opani na anya abia obetie na sopam but the oma me wo so ba ebeka se honorable Kennedy onye nyame ye wa amanfo di MPP his excellency Nana Adodanko Akufu ado atem ya che no yakunu wawu otumfo otekoko so asanteman yedi natem wawu obi ache no wakunu nipa na o me yesa o so what do you suggest? What are you suggesting? Njana wo ka kire na je sa o pesa o che sa abofra bi asiso a opanimu kana undi natem no isi mama na se no kan no wan kan yi dabi so no abeka na se onu ne ode ne ba no ha ne ba no ye ha ne nti o ka na se mti do se bi ne ya adwin se no kan no susu wache waje ewa te di aka no ebeja ama achefo ene etiefo so mo choma de nti ye di si no final words Mr. Fasomie na ye nsori nsem no eso me da si bebre ye di si na me ka se Tracy maami asemo be kan yi me de se o bibia ahobambo bia obeya ebobo Tracy hu ban a ommo no ho ban ontu nifu so ajata ono ne nkasa yi ne isi uye jata okwa be so anama ese mo ya be fo no so ye jata o twem ena no sa o oya ebi o person kasa ma nipa won se won so Tracy maame Tracy kwache ne maame ana won so timi kasa udi si a odi besi odi wa odi bewo but udi si ni say huhumu ana honam se odi si wo huhumu na babo ba no ban dia me de mi nu asem bia de ya eka ne mu no me de ya me ka kire wiase ama wiase nyina atene se se obi be ka bibi abitia wa na opese asem no embrase a emra na wie ya na asombie nye de emra a ne wate bia no forget no na bra na wo mehu kire so obema asombie aye de aba Tracy ne maame onhwe ye na yenka se ensi antimi nsi wa kwan bia so na soso omo no homodin se de nipa no eka nsama nkofo eka no ompabo bi ba omamwa Tracy na onto Tracy fo na onsusuja emu nseminim se ne be ya obi nka se ntete ye na odi atete ne ba no ne ba no soso age nsemu no de be ka kire atiefo enyina eno ebusia for Pastor Richard Obri yeboa awoda Covenant Prayer Chapel ano na wa kire na adwen edi afa ensem no eso na wo pen number so na woni me edin kita wo so bia wait me afa e wo video no ase na wa friend no na bia so bomodia na follow ye our Twitter and your Instagram handles at @toommuchgh_. Facebook also ye bohodin @toommuchgh. Nana ama owusu a me di besi ya subscribe se won subscribe na me ya doma never sign edi share be makram.